Haka jingla kai I-League haprenga Gokulam Kerala Persya ika Aizol FC. Haba pai shekna ke jingla kai baro arteri kenhun Ïakhait da marshi gol. Haka wai par ke jingla kai I-League haprenga Real Kashmir Persya ika Shillong Lajong. Haba pai shekna ke jingla kai ka Real Kashmir kala Khur ika Namjop halaying hadin bagalala bat belim ya ke Shillong Lajong da laila ka wai. Haka jingla kai Indian Super League haprenga Mumbai City Persya ika East Bengal. Haba pai shekna ke jingla kai baro arteri kenhun Ïakhait klemla bat benki ijar hadu bukut jong ke jingla kai. Haka wai par ke jingla kai Indian Super League haprenga Bengaluru Persya ika Jamshedpur. Haba pai shekna ke jingla kai ke Bengaluru kala matbiang ika Namjop. Haka ke jingla kai dai wela not hadin South League jingla kai baga klemla benjob. Badia kena ke shigol jong ke Bengaluru layok mentep lengba ke penalti. Haka Minit ke basau peusau bala kenjat dau Harmendes. Haka jingla kai Bundesliga haprenga Augsburg Persya ika Dortmund. Haka ke jingla kai baro arteri kenhun Ïakhait da marshi gol. Ya ke shigol jong ke Augsburg layok mentep haka Minit ke ba ar peulai. Badia ke shigol jong ke Dortmund layok mentep haka Minit ke balai peusan. Haka jingla kai La Liga haprenga Athletic Club Persya ika Atletico Madrid. Haka ke jingla kai ka Atletico Madrid kalamat ika namrem syabar nalaying hadin magala syak pelim haka Athletic Club da arlanat. Haka wai pat ke jingla kai La Liga haprenga Valencia Persya ika Barcelona. Haka ke jingla kai baro arteri kenhun Ïakhait da marshi gol. Ya ke shigol jong ke Barcelona layok bentep haka Minit ke basan peusan lengbau Felix. Bad ya ke shigol jong ke Valencia layok bentep haka Minit ke bah nyau peu lengba o goloman. Bad lengba kana ke jing Ïakhait ke Barcelona kanang ne haka kerdan ke balai haka mi ya keng poin. Haka jingla kai Serie A bereka Napoli Persya ya ke Cagliari. Aba pai shekna ke jingla kai ke Napoli kalala bat pelim ya ke Cagliari halaying da arla ka wei. Bad lengba kana ke jing job ke Napoli kala kiu sheka kerdan ke basau haka mi ya keng poin. Haka jingla kai Premier League haprenga Burnley Persya ika Everton. Haba pai shekna ke jingla kai ka Everton kala Khur ika Namjop halaying hadin bagalala bat pelim ika Burnley da arlanat. Haka jingla kai haprenga Newcastle Persya ika Fulham. Haba pai shekna ke jingla kai ka Newcastle kala Khur ika Namjop hadin bagalala bat pelim sok ika Fulham da lailanat. Haka jingla kai haprenga Chelsea Persya ika Sheffield United. Haka ke jingla kai ka Chelsea galala bat pelim ika Sheffield United da arlanat. Ya gini ke argol jong ke Chelsea layok bentep haka Minit ke basan peusau lengbau Palmer. Bad ya ke gol ke ba ar layok bentep haka Minit ke ban riu pewei lengbau Jackson. Haka jingla kai haprenga Manchester City Persya ika Crystal Palace. Haba pai shekna ke jingla kai ke Manchester City kala yok bat benki jar nengkong tang haka Minit ke ba ar peusau lengbau Grealish. Bad haka Minit ke basan peusau ke Manchester City kala yok biang bentep ya ke gol ke ba ar lengbau Lewis. Andre haka Minit ke bah nyau penriu ke Crystal Palace kala yok bentep ya ke shigol jongka lengbau Mateta. Bad haswa benkut ke jingla kai kata haka Minit ke bah kendai peu plus san lengba ke penalti balakan jat dau Michael ke Crystal Palace kala yok bentep ya ke gol Ïakhait. Bad hadu bukut ke jingla kai baro arteli kenhun Ïakhait da mar ar gol haka baga Manchester City ke klemla abat penjob nagi South League jingla kai ki jongka. Haka wai pat ke jingla kai Premier League haprenga Bournemouth Persya ika Luton Town. Ya ke jingla kai la hap an pensange no tang haka Minit ke bah riu peu hadin ke jingkelon utom Lockyer. Ubade kapten jong ke Luton Town. Kani ke jingkelon jong u hapreng madan kadai na ke dau ke jing sange trekam jong kulong senam. Badai ke jing trestom ki badai pek ya ke kuat ke kia jong baro arteri ki kenhun lala ban penpoy ya utom Lockyer Syah Hospital klem kano ke jing ja bas ngeusi.